Kine? Ugaragaza ibyo mu aka ni sawa. Ya mwana sura twenge krema Mswati namna gani mswati? Mswati wa mugire wa ya patrao patrao Ende? Ya Rex, araha. ni bon jewe jenda jamu na kibazo iyo uriko ndakubona ego ndayibona fresh ya none ufatiki ya ya Você? Okay, nada. Está bom. Anda cá. Você está bom. uriko mwana kira bandabiriza kira kamera ga ubonye umwanya ngaha munsi Umwanya kira kamera ngeze ku minota 2 iyi ni ukuvuga iyi kamera iminota ingana gute? ubonye iracha kamera Turacyari muri kamera mera. turacyari muri kamera Turacyari muri kamera mera. Turacyari muri kamera mera. Ngoja. baziba kwiga Nawe si wahera. jewe ya ngombe nje kupata iki nuguruye yani nuguruye gusya ucu Mwana wakata. Mwana ni bom. Fanya assim. Tirar ya. Na hii nani? Tia juu ya nani? Tia juu ya hii. Kisha inakwenda hapa. Kisha maji yanakuja hapa. Kisha hii tunaifanya. Fanya hivi zinakwenda zote. Sasa mwewe namna gani? Unaona kuna kilikamyo ngaipakira ibintu urabyumva hasigaye n'ibintu bingana n'itoni n'inusu umuntu nkabereka plan bakabivanamo bakabipakira byose bigahereramo byose bikajamo. Dada utatoka mzuri sana. Mimi ne? Yeah. Sasa Mswati, njoo kwanza nikuulize kitu kimoja. Njoo nikuulize kitu kimoja, njoo haraka. Anapitia wapi? Mosca. Hapo mosca ni injira munga.
ariko ibiryoshe burya ibiryoshe nta nakimwe kitaba kirashyushya ndamenya nta yindi muzi nta yindi muzi wazanye ntacyo urumva uko biri kose ntacyo Krema we yihangana Krema yavuze ati zote ndio kwanza hapo sasa nakuuliza mswali hapa haulaji njoo kutuka hapa haulaji hapa haulaji hapa haulaji hapa 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 hii ni sans alcohol hii haina alcohol iko kitu kimoja kule ka alcohol kimenyamenyaga wiki jana lakini nisha mwaidia kama nakaburudishia sio na wasiwasi unasikia hii haina alcohol hii hii haina alcohol unasikia sasa hapo haulaji kwa nini haulaji hapa sioni kule mwaka kesho inafaa uombe mwambie Mungu haiwezekani unasikia mwambie Mungu haiwezekani unasikia kwa nini mimi nisile sababu ni ipi niko na damu kama za wengine yani muraza batesino azabereka yani ngene muntera abere bari hanze hata leo ukisema kwa jina Yesu binaisha someni nawe wote baba kama Jesus Christ kula kabisa maisha yanaendeka vizuri ukipenda anza hata sasa hivi nikuonyesha kula omba kesho tayari kula kwa jina la Yesu utaniambia kesho makisho hakuna marudio hata pakiwa marudio si wanashakia usishakie sasa usishakia unawaona kwa jina la Yesu mukwizera kandi kula kwa jina la Yesu na hakuna matatizo mukwizera kandi wewe tumia wewe ntaja senga mimi naikula irakora ni filme gusa irakora gusa kwa mwese muje mwese ungu biratembera nta kibazo irimo iratembera nta kintu ufataho nta kintu ukoraho gutya gusa genda nawe genda ndebesha hose sasa ona automatique ya genda rero nawe noneho umugisa uturu nayi acha ndazibiye mugabo none se ko nduzi amafoto akigira hose nuko yarigera hose amafoto ni mu ubundi kamera iri kugenda iminota ngamunsi okay d'accord iragusha gatoya ya mtoto mmoja hastahili kwenda ndani kwa krema ingia kwa krema bazana na jamaa kaje yose yatinga ari mutamubona kubona bimeze gute ntako bisa ni byiza cyane uyu munsi ni wo ya Boro ntago yari kugaragara muri kamera sasa hizi acha tuombe Mungu. Yesu Kristo. Bongeye kucha bugufi kumushinga cyane Kristo. Kuko ni wewe ukora kwacu kwa ushimwe ko byaguhimbaye ukaduha kuba. Ushimwe ko byaguhimbaye ewe Yesu Kristo ukaduha no kuba uri gihugu Kristo. Uwe ruhoraho uwe rw'amanzi. Ibyiza byose icyo bituma uyu munsi mwami haleluya twongeye urira hamwe tugushimira cyane
munsi muri uyu mwaka witwa ko ari mushasha, ariko Kristo wewe wari uzi mbere, Kristo wari uzi ko tugera kuri uyu munsi tukiriho turi bazima. Mwami uhoraho mukiza mwiza, ingorane zirashobora gushika, ibyago bigashika, intambara zikaba nyinshi, mwami uhoraho n'ibigeragezo bikaba byinshi, ariko Kristo uba warateguye ingene urinda abana bawe, ukabazigama, ukabageza mu bihe byiza aho bashobora gukorana bagushimira. Twongeye gufatanyiriza hamwe Kristo tugushimira kuzigama, dore mwami ukaturinda no kubisari, ukaturinda inzara. Mwami uhoraho ukiza mwiza, turabigushimiye byose. Ushimwe rero no kubw'aka kanya ko mwami wahaye kwitanga mu buryo butandukanye kugira ngo tube tugeze muri aya kanya. Ewe Yesu Kristo, ewe mukiza mwiza, tugeze mu bihe dushobora kugira ibyo twihereza, duhereza imibiri yacu, nta na kimwe twiha, kubera ko Kristo tuzi neza tugakekeranya ko ibyiza byose biruka biva kuri wewe. Mwami uhoraho mukiza mwiza, wagabye gufungura kugira ngo tubyihereza, tuzajya tukwinginga Kristo ngo bihumanure wowe neza, aho bikomeze kuhageza umugisha cyane cyane byose tugendere imitima yacu. Ewe Yesu Kristo, uyibonere muri wewe kugira ngo mwami uyu mwaka twatanguye Yesu Kristo tuzohabwe kugendera imbere yawe no gukorera imbere yawe no kurondera cyane cyane gushikira kuhimbara, kuko mwami isi n'ibyayo byose bizoshirana nayo, ariko gukora ugomba kwawe akaba ari bazokwamaho ibintu byashira. Mana nzima, Mana y'urukundo, muragije umutima wanje, muragije imitima ya bene data n'abashiki bacu, muragije n'umutima w'umushitsi turi kumwe Kristo, wera uhoraho, wera ugira neza, biguhimbare kugira icyo ukora, utegure porogaramu nziza ku bugingo bwacu muri uyu mwaka, tuzogende tubona udusohozaho ibyiza, tuzogende tubona uturinda ibyago n'ingorane n'isanganya, tuzogende tubona mwami wera uhoraho uri iruhande rwacu imbere n'inyuma. Haleluya. Mu migabo n'imigambi ya Yesu Kristo, haleluya, yibereye tuze mu kugomba kwawe, uzuriwe kubona tugenda tuyinjiramo kandi isohora mu kugomba kwawe. Iyi itari yawe mwami uzoyiturinde mu buryo bwose butandukanye, kugira ngo Kristo wera uhoraho tuzobe by'ukuri mwami abashaka mu gihe nk'iki kandi dushima izina ryawe. Wera uhoraho, wera ugira neza, umwanya turi bumare ngaha, ewe Yesu Kristo, twende kukubona uturinda, utuzigama kandi utuyobora, mbere mwami utubere umunsi w'urwibutso mu bugingo bwacu, dusabye twizeye mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Okay. Mwaka mpya. Clement. Okay, akira. No. Clement Rondas, ufate kutonzi ibi. None nawe ngira urebe. None naje bafata navuga amagambo afite ntuza. Mugaja nawe. Nta kibazo. Uko naenda haraka popo. Wewe shiramu nawe. Siro by siro.